Kipulit ke Assam haka arpun turik naitung kilalit penjular lut di pos elektrik ke bala penyeng naka MEECL haka senong yong puli ha tengah haka distrik Riboy kabaran haka jaka kaput bat kejela Assam. Wadlah ke MEECL ke penyeng yang kini pos elektrik daga jing temu ban penbiang ya ke boarding elektrik ya ki pat nong song senong ke bala uat ke sorkar dan rei kini kejing trish tom jongki ke syapun pulam no bagi pulit Assam kilarat lut ya kini pos elektrik. Ki pulit Assam kila kata aktiru UMDC ke Mawhati ubak Charles Marngar hakajing persang juu ban khanglat yaki bagi penjular ki pos elektrik. Ki bor peniat jong ke MEECL kelekran bagi bor peniat distrik kumjo bagi pulit bagian ai gajing pahara hakajing dit penyeng jong ki pos elektrik. Henry Kim Shimlapoy. Henry tat anda ki pulit Assam keladap ban penjular kini bagi pulit jong ke distrik kilawan ban poi. Government of Assam will have not this is taken by government and government is doing it very fast, you know. Yes. I'll make you one request. I'll make you one request for myself. That's our humble request. Please remove this for my one request for my side. One request for my side, so that you will not create any instability. Let this pole which is already erected here, let it remain. Dismantle it, then again. It will create confusion. It will not create. It will create confusion because discussion is going on. Then if you have to now, then one condition, if you have to remove this pole, then all the poles which are around here will remove. No. Are there any other poles over here? Yes. The top priority is that people, the local population here should live peacefully. That's only. Tinggal apa kajeng sukhya kabajur hakane kasini kebangiwan bani ujat hakane kajaka nakalian jong kaseng oh enabi kupur musangila tip yakne kajaka kadun kajeng persang ban hombor nakalian jong ka Assam da kabawan si ya kuslai kupur baladap nakalian jong kaseng incem na ailat ya kata ilaya chakmat da kabangiwen no ikupus dehe bangila persang nakalian jong kaseng harangkat gaji trilang juga bat ka department juga MISL banle ika ke babatam nak bantagi ni gnong sonong ha kane ka jaka gnong ko ke pat ka basusi bangaya kendo da kane ka jing ja ka balong ha kane ka sing bumenta kabakan san nakaliang jong video juga Assam kilatur kansan puk dau pajba berkilawan lagi he kulit kilawan ki majiset ki babun kali nakaliang jungi kasit ka jungi pat kim sim lala ban pembiang ya kita ki banwan ya kren banwan ya site na ka banta banyada ya kene uput usam jong ka jaka ka jungi nyim kwa ya ka jong kiwai dengi dei ban pende la ka jong ka hok ka kendau ka siap ka riti ka dustur habaro ki badai ka hok ka jungi ni dei ban pende ya kata idan hangne kene ka snong yong kuli mas nyo jingtip na kaliang jonga lawan ban mare hang ni dereng lapoi hamslam na kaliang jonga ro dengan aku beli Jepang di nongkit kam jong kam FPSO jongi
Kibalaan daduk ke por pra beje prashteng ladon hakan ke Jaka ni. Mas nyok jeng tip bau ni asam usai kini ki pos elektrik nang ni. Hakabak MECL jongi. Amut ban ai boarding kini ki snong ke jongi ni. Tad kum gejing keren ban usim jong karat marwat hang ni. Abang ape ki kot bisla uni urang dei put usam jongi. Kam dei ke disputed area. Kini ke dei this is purely Meghalaya. This is purely Meghalaya. Tendai ke basngusi kalong bahadin balak pentip. Susi mementah ke por sau beje. Naduk kendai beje. Lak pentip SP jongi dang poi mentah. Dang poi mentah. Lak pentip ban kaliang jongang lak pentip deputy chief minister ru. Habide begini dei basngusi kalong bah. Nakaliang ki polis jongi na Meghalaya. Hang ni ki poi tang khat lai khat sau kat sangut. Ndai na asam ki nuak kiwan hadu. Lai bos sau bos. Ngalak persyang ban khang persya banyele igini ki pos bepli gini gilong kami ki jongi nak MPSO kila persyang banyele ban khang banam island ya ke jing remove fi gini ki pol hang ni ndai kumno kin le bepli ikin thai bro kimla ban nei ite ki pai ba jongi ki don hang tai menta kinong song snong jong kan ki area ki persya ai ke jing weng yu ni ndai mdon nong ya dai ki long ke basongsi bangadala deru ala ong yu Indonesia upulit asam war ketakti yang ndai wetan yang kat bangadang khang ban penyi ban remove ya gini ki pol hang ni kalong ke basongsi gini ki jingja dang man hekini kini singi kan don gijing kren between Chief Minister of Assam and Chief Minister of Meghalaya kini baru khat kedi master plan nak mentah gijing pen baik yo put usam ndai kan ni kedi Jaka bat kum MDC hoi ngamde ngani konsumsi ngalai phone ni ba sotun yang don meeting do men step on the way he's coming ndai gijing kit kli yo put usam jong ga dong ribohi ga jongi ba ga jela Meghalaya bro kowe ngamban se na kowe ga konsumsi ban wanang ni ban yu i lagi jong kikmat ban nga thang haduk kata ban yu i hang ni ban Meghalaya ga jongi ngem don gano ga jingkit kli nagaliang jong sarkar ga jongi nadu men step haduk menta iwan menetang majistit jongi ibarap inle yur ma iru bopli ila persyang ka bor ga jongi imla ban lei ai shanongin point ban ngayo iba ini ki baro ki de failure jong government ngala pentip deputy chief minister jong iba preston song ban om tangata na kaliang jong aku mu MDC ini ki de schedule area ki bahap apok ka Khasils autonomous district council ki hap apok jong ka right marwet bat ki hapro hapo jong usim jong ka himam lim hapo jong ka district council ko ngala pentip UCM jong iba titas kain na kaliang jong iru ila phone so deputy chief minister bad imat ka jingi keren composition dengan susi bana kalian ke government jongi kamla ban lei hang ni mentangin le yu tang mangi kniat kan ni nginam la ban yu fight bat ki ngila ban yap ro de mentang kila sailot ing ni south lagi pos badon hang ni ngimla ban lei ngimla ban khangi ki namar bangim biang ke manpower bana kalian jongang la keren ye deputy commissioner yu jongi ro ikong RM kurba na kalian ga jongi na kalian jongi la pha gi lagi majlis jongi dengan susi bahaduk mentahi idan tangkat ni balai ke government of Meghalaya jongi kam don brio kide gini ki dau ki baperlong ya ka Assam makan yurat yang इसलिए हम लोग सबको मालूम है मेघालय कहाँ से कहाँ तक मालूम है इसलिए हम अभी तो पता नहीं सकेगा लेकिन अभी योंगकुली में आया है कोई नया आदमी आया है मालूम नहीं है हम सबसे पुराना आदमी है हमको सबको मालूम है लेकिन तो वही सोच के हम लोग ये पोस्ट लगाने के मेघालय का हम लोग पोस्ट लगाने का इंजॉय पार्टी आया मीडिया पार्टी आया सब बातचीत करके 8 पोस्ट का भी आया इसलिए हम लोग पोस्ट 7 से 5 पीस 11 है अभी इसका आसाम से आकर के मना किया जो वो लोग सीएम बातचीत करेगा इसका बात में वो सजेस्ट तो मिल जाएगा ऐसा बोल kinong sensar ke jongi haki right ki hima ke jongi ting ngilong ka daw ba bangindu ya ka kendo ka siap ke jongi namar ba ni perkhat ya ka yonong ke jongi ni perkhat ke yonong ke jongi dengan ada kerpat jur hak ni kesi bana kaliang jong ke sorka kini ke Jaka hi ki bade hang ni ki badang de purely jong ke Meghalaya jongi dakum noru kim de ban lek Assam kini gede ki butu jong ke sarkar Assam bat kanang yele nang ni syakman
wur imat kiwe gistit ru indon gistit hakaba nagaliang ke sarkar Assam kan lek mata dengan tip ke ke banja kinong song jongi ni kilong safe na emanta namar ba mdan man power dengan ada kerpat nang ni bat ada kerpat you chief minister deputy chief minister shimi ke jingit kli lada ke ja ke hang ni ye ki breu ki be ki jongi be song hang ni ki garo ke kasi ki penar ki wan ki be song hang ni kade ke jingit kli ke jong pi lada jai hang ni namar kumolong adu mentahi no protection